أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير musidɓe julɓe tedduɓe ɓawon yettude o hanaɗo yettede duwano ɓurnaɗo taguefo ngon min salmini on min yelanike on jaam e kisiye onon e ɓey gureji moɗon yo Allah taw hara ko hoora kon eko muuda kon eko zakka kon eko naafa kon fop hara Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓani en ka sumaye yo Allah taw hara en fo meɗen enen e mawɓe men e rinɗinama e natugol yite jahannam haray ko hikki ɗon ko moƴƴere moolanade tawata goɗɗo wattanta hakkille mayre kono tawata ko moƴƴere tawata si a waɗinde kadi Allah yiɗete so yiɗima o malnama adnama o malnama lakara o koyama honno ko wiyete kon aljanna o dandama honno yiite jahannama ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɓe maaki wondema goɗɗo immino ka hoɗo muɗum o lumbi caangol himo yahude ka musidɗo makko juuroyagol mo sabi Allah ɓay o yehi ha e laawol Allah subhanahu wa ta'ala on immini malaikajo on wayli suura neɗɗo o hewtiti o yaka laawol o hiwrimo ha o moƴƴi o yini kane kaarijo ko honto wonɗa yahude o yini womiɗo yahude e nde saare ɗa wo ko honnu wonma naɓude ton womiɗo yahude ton hiwroyagol musidɗo an kaarijo o inni ene ko ƴaɓɓoygol ñamande o inni o waye o inni ko yoɓitoygol ñamande o inni o waye o inni ene himo nawni ma himo nawnira ndaroyeɓe woni o inni o waye o inni ene ko honnu wonma naɓude ka makko o inni miɗo yiɗirimo saabi Allah miɗo yaade juuroyagol mo mi anda kanko e ɓeygure makko nden so tawi hara hiɓe jaam on sayi malaikajo on inni wo min komi malaikajo ko Allah woni ko nulilan wondema yomi yeetoma haray Allah yiɗirima sabu ko yiɗirɗa o musidɗo ma on ɗo kon fi Allah accituɗa golleji ma e ɓeygure ma yawɗa juuroyagol mo saabi Allah yiɗima o malnima o okkima aljanna o dandima yiite musidɓe julɓe tedduɓe tippugol e o hadis ɗo ka finningol o sunna ɗo hande haray meɗen hewti honto ka musidɗo meɗen tedduɗo meɗen jeyaɗo e moko baaɓe nokkure nde haray ko hombo woni on haray ko on wonɗo yi'ude ka image ɗo hino maake alhaji Souleymane Diallo ma ba andiraɓe alaji lato haray ko kamɓe ni meɗen ari juuragolɓe juuroroɓe li wajihillah wona fi yoɓe okkor men goɗɗum na yoɓitugol ñamande wona ƴantugol ñamande si wona tun ko ademmo ko ba dimo yiɗuɗo diina yiɗuɗo julɓe Allah ɓen ko ɗum men ari hiwragol mo saabi Allah haray noon min ari min nafike min ñaami ha min haari tew haray tigi tigi on ko kanko ni ko ɓeɗo min arno hiwragol saabi Allah hande kadi ko julde fi hon ɗum buy gaynuno jeegoje ɗen hanki ko hande woni ko juula meɗen gayni ñamugol ɗo ha haara ko hombo e hombo seeni ɗo hiwragol ɓe ko ɓe mawɓe ɓe yiwa toon ɗo alhaji Ramadan bari salliɓe meɗen ɓen ka juulirde meɗen masjidu Bilal ko hombo kadi hikkiɗo ɗon salliɓe meɗen ɓen kadi alhaji Ceerno Ahmadou Sow salliɓe meɗen masjidu Bilal e salliɓen ka juulirde meɗen kadi Laken masjidu Ibadou Rahman juulirde nde wonɗen toranade nden fewdo ɗo fi sodugol meɗen tori on fof ballal yon eto ha mbuuɗi ɗin ɗi timma mi tori Allah yo Allah mahan on fof cuuɗi ka aljanna e hombo kadi e moko baɓɓen alhaji Ibrahima Garki ko non ɓuriri e lollugol haray ko ɓeɗo hiɓe tawa e tugale molanaɗen ka direction juulirde masjidu Ibadou Rahmani Laken haray kamɓe kay hiɓe tawa e fondateur on représentant haray fi ɗengal meɗen ngal adlam on haray e nder Belgique ɗo ko kamɓe ni alhaji Ibrahima Garki Diallo si feƴƴi ɗon ko homɓe kadi woni ko seeni ɓe yiyyoton ka image ɗo alhaji Ahmad Tidjani Diallo Mamoun Afia haray ko kamɓe ni haray inchallahu ko ɓeɗo woni président direction on ka juulirde meɗen Ibadou Rahmani Laken haray ko menen ɗo woni ko seeni hiwragol mokoba meɗen on alhaji Souleymane Lato ko homɓe kadi hikki ɗon haray son nani limore fo si goo on boni haray sappo heɓoytako ɓeɗen seeɗoɗi e amiru on Belgique Bruxelles ɗo oustaz Allah reni Sow ko ɓeɗo woni hoorejo on ka diina
e nder Bruxelles ɗo, ko kamɓe kadi woni adjoint hoorejo on ka diina haray e nder Belgique on fof, ko kamɓe hikkodiri e oustad Ahmad Ba haray Anvers. haray miɗo wondi e hombo kadi premier secrétaire général duɗal ahlu sunna niveau fédéral on haray e nder Belgique. ɗum ko hombo noon ko alhaji Alpha Isiaga Diallo. haray oɗo ko koto anni inchallahu haray teddugal moɗon haray kala kam mi ñawloroy ma mi bonnoroy so yiidi e oɗo haray waway haray o yoɓitude. haray si ɗum ɗon feƴƴi haray mi jonnita e mo be 30 secondes inchallahu hiɗen luttiri ɗo minitaji tati ɗo e futoro on mo be wowla minitaji 30 secondes inchallah. mi fuɗɗora araɓe ɓen ka muɗum alhaji Souleymana Lato. mi jonnitiyo micro. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. min mi maramoji ɓuuri komi yewta ɗo ko weltare tum mi heeɓi ɗo ɗe e surprise jano kadi machallah heeɓiri on no moƴƴiri. amina. mi haɗɗi ɗon o weltanama onon kadi yo Allah yo neeɓu invitugol men inchallahu hara ko ɗo e laggina kadi inchallah. mi jonnita hara inchallahu alaji Ramadan Bari salliɓe meɗen ɓen ka juulirde meɗen masjidu Bilal. haray assalamu aleykum wa rahmatullahi oustaz. haray ko welo lewre haray ko musidɗo men waɗi hito e men ɗo haray tawɗe yennoɗo ngon hito ɗon haray weltanike ɓe haray konko ɓe andi ɗo ɓe waɗi hito ɗo haray kamɓe kadi ɗum ɗo waɗa ɓe joddi aljanna haray seniɓe fof kadi weltanama haray ɓe fof kamɓe kadi ɓe jarama nanuɓe fof Allah dikkimɓe amina ɓe fof yo Allah waɗu hara ko yafaɓe ƴettita amina haray mi wirke jamam fof. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. wa aleykum salam alaji Ramadan Bari premier salli ɓen ka juulirde meɗen masjidu Bilal. haray mi jonnita ɗon haray premier salli ɓen kadi o andi salli on fof no ɗo ko imam on tum manki ɗo hande. haray jona ɗo alaji Ahmad Sow haray premier salli ɓen kadi ka juulirde meɗen masjidu Ibadou Rahmane e Laken salli ɓen kadi masjidu Bilal. naam salli. haray min kadi mi huuritika wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. e waɗi kon tawi weltaniki Allah yonangol en argol ndir noddandu sikka men on ɗo haray ko ɓimminiri kon ko heɓugol baraji watta e sunna ko wowi kon haɗen toriki Allah na timminɗi baraji ɗo. allahumma amin. enen kadi mi toriki Allah ko seni men ɗo kon yallo koye baraji mon ɗe. allahumma amin. toriki Allah la ñiiɓi e diina makko kadi ƴettita e hoore mum kadi haray mi huri kon fof. salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray mi jonnita ɗo micro on e nder 30 secondes ma 20 secondes joni alaji Ibrahima Garki Diallo. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. haray e weltanike ɓe e woni teddugal mawlanagal onon kadi o weltanama e on wiyantena weltanike on ɓe darde ɗen kadi haray on jarama haray salamu aleykum. haray mi jonnita micro on alaji Ahmad Tidiani Diallo Afia inchallah sino woda ko ɓe makata ɗon. haray allahma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. haray en weltanike alaji Lato en weltanike ɗon en takki ɗon oustaz meɗen Abdallah Diallo e kala organise ɓe fi en heeɓu nde moƴƴere ɗo hara en toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗa waɗɗum ɗo sina joddi mo hara ko aljanna. amina. yaafo mawɓe men fati ɓen luttuɓe wurde men yo Allah fooɗi duɓɓini moƴƴina battane ɗen wurna juriyaji meɗi aɗa barke. hara yo Allah ɓeydu teddungal e fee o siɗɗo ɗo yo Allah ɓeydu teddungal kadi hoore men yo Allah lambinan alaji selludan en. wassalamu aleykum. wa aleykum salam. hara inchallah oɗo mi jonnitude amir on mi jonnita ɗo secrétaire général duɗal ahlu sunna wal jama ngal inchallah e nder Bruxelles Alpha Isiaga Diallo. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray min weltike moƴƴa moƴƴa noon ko kotirawo meɗen ɗo o invité en ɗo kon en nodike noddandu maɓɓe noon kadi Allah yoɓɓe aljanna hokkoray enen kadi e aljanna mi torki Allah mi fatiki Allah. haray ɗuuɗa komi yewta ɗo ɓayi ɗiɗin fof yewtama ray allahma salli ala sallallahu alaihi wasallam. haray wa akhiran konngol sakkitorongol inchallah ɗen jonnita amiru meɗen on oustaz Allah reni Sow hafizahullahu wa ra'ahu da'iman wa abadan lil islami wal muslimin. haray allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim. haray tigi tigi en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala on weltanike haray Allahji Souleymana haray enen kadi en weltondirani enen accituɓe gollere muɗum ari wisitugol musidɗo meɗen ka dinal islam en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah o yoɓi en fof ko ɓuuri e moƴƴude. hara en weltanike Allah en weltanike Allah en weltanike jama o fof muɗum. haray mi salmini kadi jama wonɓe ɓen dada ɗo fof muɗum. haray mi toranike kala ko woni yo Allah on hisinmo hisinanmo kala ko woni e sofala. hara en torki Allah subhanahu wa ta'ala ɗi ñameteji ko ɓe ñammini en ɗo kadi yo Allah waɗanɓe ñaɗɗe aljanna. hara en torki Allah subhanahu wa ta'ala haray kay yo Allah
moƴƴi fi meɗen moƴƴina fi guina kadi hara en toriki Allah subhanahu wa taala laamu ko wona ɗaɓɓede ko guina yo Allah okkoren yo Allah lammina en Allah ji selludale en ɓay ko kanko woni lamɗo joguiɗo mo ronkata yo Allah okkor mo laamu waɗa kadi jogotoɗo kay hara ko nafitorowo jamma o fof amin ya rabbal alamin en weltanike Allah subhanahu wa taala hara en malgré hara oustaz en maki imam on alaga hara ko imam on tigi woni firmude ɗo hara inchallah hara ko kamɓe woni imam on hara assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Haray en weltanike oustaz Allah Reni Sow amiru duɗal ahlu sunna wal jama ngal e niveau Bruxelles on ɗo adjoint on niveau fédéral on woni haray ka timmode woni ko wonɗen haray ko arno ɗo ko ɓe makko baɓe ɓe yiwɗon ɗo e haray wonnoɗo ko ɓaawo caméra o nga musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles min toriki Allah ndu nodda ndu waɗano ɗo yo Allah waɗu nduɗo saabu ko naatiroyiɗen en fof meɗen aljanna haray o malaikajo hewtinoɗo o ya inni Allah yiɗirima saabu makko ko juuroyɗamo kon fi Allah wona saabu intérêt haray minen arɓe ɗo ɓen fof hay goto iwraɗo sengo pita sakko hara ko saabu ɗum ɗon taw haray min ko télé laaɓe oɗo kadi ko laaɓe ɓeɗo ko mamum Alaji Tijjani ko mamum Alaji Ibrahima Garki ko laaɓe Ceerno Amadou ko dalaba koto Ramadan ɗo kadi haray ko dalaba haray ko juurodiral liwaji hilla haray ɗen nodda jama on fof waɗugo sifa ɗi juurondaji ɗo hara natumande fottuɗe wo ko haaju dennabo ma peera ma fatunde hara ko yen yew spécial ko jooɗagol fija ñaama nafakkaji inchallahu no allahu neminiri en gano hara inchallah waɗidirana du'aji mi toro Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗa barki e ɓeygude Alaji Souleymana nden toriki Allah subahanahu wa taala yo Allah wurno fayɓe maɓɓe waɗa barki e maɓɓe faaleji maɓɓe ɗin ko nafata ɓe aduna e laakara yo Allah on laatin okkora kadi kala julɗo moƴƴo faaleji makko ɗin toriki Allah subahanahu wa taala soñdia e sohlaji ko woni ka meɗen ko yo Allah on ittu koko nafakka ɗo fof toriki Allah yo Allah jonitoriɓe ɗum ɗo ka mandake maɓɓe moƴƴo yewmal qiyama enen kadi ka iwɗen toon ha hewɗen ɗo mo be meɗen ka iwri yo Allah waɗu taɓade nde ɓe ara ko fukkir ɗum bakkatu ndeyataɓande hara ko ɓantir ɗum dardia senan wona joddi mum hara ko hajju jaɓaɗo ruttagol ngo hara joddi mum ko umra jaɓaɗo yo altoriki Allah yo Allahu newnu sifa ɗiɗoɗi kadi ɗi ɗuuɗa hakkudeji meɗen wa sallllahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira haray on fo won to rama salima fo wa kullu amin wa antum bi khayr.